imwe bana mwe abari ya platform egi nari abaina amatambiro ganyu konka nayori aha nari uri umurokore warahanga deka bamarayika nari bakama bensi tukimanye ikigambo ekyo nicyo nani nshobora hirizoba deka tumanye ngo ensegene bakama bayo deka tumanye ngo ensegene abasirikare bari kugikuma nabo tubahereze value deka tumanye ngo ensege eriho abantu abakontrolling ebintu nibakontrolling emigisha nibakontrolling ebyentasa nibakontrolling n'amagara gaitu nibakontrolling buri kimwe haza kutoroka baha value ntuba twahanarahanga value wabatumire haza omuntu ogukora kuba omuhaire value wamwe totijo mpesente nazukwa wamwe totijo mpamagara nagakwa wamwe totijo ntambire buri kimwe cyona nakikutambira katugire for example omwoyo ogugaba sente nari omugisha nari ekikireta sente weza wotakiramize nikiza kwa sente ubwo muntu orinda amagara gawe wotamuramize nari wotamwensire naza garinda ubwo muntu orinde kayanyu wotamuheire value naza kugirinda ubwo muntu ogabirra buri mwoyo gwona wotamanyire iwo gwawe naza gugabirra so let us come deka tugarike inyuma tumanye yitwarigire ntuza kugwa deka tugarike inyuma tumanye nshobi zaitu deka tugarike inyuma abo kuba nikisasa munonga iwo kwetwara aha nk'umunyabwenji iwo kwanga kurira ebigambo byanje iwo kwanga kurira ebigambo by'omuntu orikukuburira okairika nkagira uti tinkwenda kurira ebigambo otumanya Yesu nagira atuma bihana bihogo byagamba konka after 20 years after 30 years okaijo keshanga mucheka okatandika rero hatana mbano mbaye kora namanyire okamanya konko busoro n'ubwabire buri aha mutwe kukira magezi mukamanya kare nushanga umuntu ari aha mucheka natabara no mwijukuru okimujye utuma ukora habacwezi nkambayine konka kora namanyire kare nkani nyito butamanye mbwene mwabayira mwamanyire ejingiri yizire twizire kubahura mureke kwa kanisa mureke kwangana mureke kwanga mureke kwita amatugo mwoyo mukayigura gombera gukora bishuba na buri kimwe cyona muhigura amatugo mwoyo muhurikize iwano rebo disturbed uyu munsi ne kuteganisa shoroze kwebuza